P.s.Lyngdoh ka Spain ya ke Belgium haka quarter final World Cup arajar arpohunriu. Haka baka lintia jengka Belgium kelakut no haka neka World Cup tang haka quarter final. Kad baka Spain kelarung syaka semi final. Bat haka semi final kan sekun Persia ya ke France. Haka katsan trik Julai haka por kat arsteng menstep. Bar kadang dairu kasin ke nyngkong haka neka World Cup arajar arpohunriu haka baka Spain kelasya thepkol hakmat ke Belgium da shikol. Dei ka Spain ke bala yung thepkol nyngkong haka menit ke bala laipau lingbao fe binrus. Henry ke Belgium kala penyakhaj no haka menit ke bala saphuai lingbao ketil larui. Keba dairu ke jingsya thepkol ke bala nyngkong jong ka Spain haka neka World Cup mtausnem arajar arpohunriu. Haka bah hadu bakut ke kelas step kela yakhaj damar shikol. Haka kelamit hadu ka menit ke bah prapopra haka bah ke Spain kela yo ke shikol ke bah dairu ke kol penjob. Lingba Mikel Merino kata haka menit ke bah prapopra. Kumta kutno ke jinglekai haka bah ke Spain kela laban penlimno ke Belgium da arlo wekol. Kumta haka semi final ke Spain kan sekun Persia ya ke France mano banjob hapdeng jungkini art legitim ke wei kan rung ka final kan baka wei ke hapne kun tang haka third place. Kumta tongen sepej sa ke jilikai haka quarter final laisai menstep hapdeng ke Norway bar ke England ke Argentina bar ke Switzerland. Mano ban rung semi final hapdeng jungkini South legitim. Kum taru ke jilikai ke semi final hapdeng ke France Persia ke Spain kan sadai ke wei ke semi final ke ban setenar ke bangsa khajpa namar barok arteli te gidei syakitim kibala klanbor kibala poim ta syadu ke semi final. Kublai shibun.